mbwene hati katuhirwe twakubwine turebe signs ninga shobonero obu nakubasa kuba ndi omuka ukamanya ngo hateji iyi narwara ntani ninga shimo bashaho mukureberaho ngo muntanire hano basi icyo ne kibuzo kironje munonga cyarite rero haniya na munonga ezitwagamba ziri externe za heru ine haniya iyo uri kureba na misho akamanyisa munonga akari kukira kuyisha nekizimba umuntu nakujya ngo ninzimba ninzimba habo kujya ngo nekengere ibintu nebirabamo so nekizimba nikirabamo ukireba umuntu so nicyara kukira kugambira kokaka ninzimba emico y'icyo kizimba neha na munonga cyaba nikitandika umuntu nakugambira nko mwana sho mwana wanje saideji yensigo kanindeba nezimba ati nindeba igosene rizimba kwari kuzana yiruka akigaruka yabyama biruga yego ahabo kugira ngo koko nagambira pressure umuntu yongera ninga yarra hazimba akigenda hagarukaye asindika kwa nana bisindika yes no bwakuba umuntu mukuru nakugira tano ya nizimba na munonga kunkukora ibyo nene indi shonga batakwa bine nkora mu nyingi akana nasindika bicumara bigarukayo icyo ni kimwe hezezi tukureba icya kabiri haniya kwe kutandika kwese kamunonga umurye cye kina ushanga watandika kurura utagira busingi nikitandiko tine busingi bikiraba muhura bwo busingi okay koko kubitandika kubiri akahenge kwa kuba kari kake byarabamo bibura kugiresha gamere kumara byabiriyo hato tandika kushasha habwo kuba butoshe kintu cyaburishagama nikibura magara ngo tikiri kwekunda hati kitandika kwereka ngo nashasha so shanga byatandika kurabaho hato shasha nicyo uri kushangira umuntu uri kubayine cyane ya cyangwa kirifane umuntu uri kubayine uruntu ruhango weta kushasha umuntu uri kubayine kiromba cyangwa shanga takushasha koko shanga umwana yabene kiromba cyara hango uburyaho ushangiye atandika kushasha habwo kugira ngo hate bintu nige nibyejuka mu bikwaterayo sato umuntu atandika kushasha no kireba yes kandi haniya ezo munda nikwe tukira kuzireba ushanga umuntu yeyija ari no busasi ubusasi bukija bwarwaho umuringogo hatomanya nasa kubara haniya maybe ibintu birabo muri yo nko je yabayine bitarigarukaye kugira ubusasi ko yagutekerereza rero ezo munda haniya ezo munda no shanga katyenke zana ngambire se kintu kuzayigura umuntu ayine cyata ishaha yona okay umuntu nashasha rwendo bajyanga ayine ku mutima abo kugira ngo ayine ubuzubobwo ejo niyo hata sanina ni kugambira aha konka ezo tizikira kukanya in case turi kureba ahera eri kuzimba ikamarika tandika kumushasha kandi umwene kitandika kigiye kizimbe cyukwija kikaruga kimarati kija kigube kizimba kikuguma abo ujya mu cyata umuhanda gwo kumara byije bizayo ushanga kwatece banje ushanga muzeye imyaka 5 ine kintu kiryaho akabiho ushanga bigumireyo so ubwo nuko muringo munongo kucira kushanga muhaniya okay hata no wira ci doctor ubonyine kubane impsia mukajanta hat kanze kureba umusha ukamuta ngo naka kabonero kayogaho sheme kwani nyirukanzira mu Rwanda ubwira bwo sheme kwano isya kureba umushaho aho uri kurebera ikizimba icyo uri gutekereza ngo nahaniya n'ubyo kuva kitari haniya ugenda ureba umushaho aho kwa kureba umushaho nijya kugambira ikizimba nikiyo so titin kugarra mu mani kugira ngo kirebe ngata bakanyabona haniya nayiso bwiro bugende igenda bakugambira igenda haniya icyo kugikorera nege ninga shitere haniya ago kubita tugambira ati iwe cyo rarebe cyo nogira ngo habatege na haniya koko ari ibintu binji biri kubasa questioniriza nkayo koko nanakugambire nka hydroserum nk'ibindi bizimba byo na hamubiri umuntu byo gutekereza ngo na haniya rero
kuri kuzayo umuntu akugambira agira ati ije na haniya nigataniya so ikibuze cyo ansane gira ngo eshaha yo niyo yararebe ikizimba n'ikirungi kugira ngo ugendere umushaho kugira ngo koraze umushaho nakugambira icyo rukweteye okay konkashi iyo haniya netambwa kandi munonga okay kwera bene etambwa treatment yayo neberye hasi haniya ekinyine kuteka hamani munonga no kugira ngo haniya nakugira ntine cyengere umubazi gwa haniya no kukinge cyo cyengere abari kukinge cyengere ne baha n'abashaho abari kushemeza Surgeons. So mwijo witu mwije amushaho wena uri kushemeza uri hari uri hehi zo mu irwaruro bakwere ahabwo kuba ubundi umuhanda ihugukwana guraba no shemeza ogwita maybe ohabazira ningo tamu akatimba akara hakinge ekituru kweta meshi na munongo mbakuru kwa mbatoti kuchira kosa mesha uya abatobo none itenga kubahweraho kugira ngo mbiri byasigwe kwe koka umbazi gwa haniya no kugira ngo shemezibwa hariho tujuma hariho tuterezamo ahamwe hakacira hariho ekiri kutanaho ari haniya koke byano yimukanye nyenda babikugambirira mu irwaruro nke cyo kureberaho na haniya y'ekirombo na munonga bazira bamwe mu kimanyangu hina bazira abana umwana ino mwaka gumwa ine myaka 2 ayine ekirombo yaza kukemya kena ekiromba kiruga so hati nka haniya ekiromba ambara yiko haniya ko kwijo mu irwaro ntukugambira igihaniya okutukugireba ni mpango terikinga so nitwetengo kukwera ninga ko kutukugireba eriyaha muhando gurigwe umwana ine myaka 2 maybe ninka ubuceka butanu busigireho so manyangu egihaniya neza kusobwira gita ekinge na munonga yorere yo mukundi kandi ko buzimekira kandi nabwe nitwabara tugira ngo kweri kumanekendera nikwe akabi kari kubaho kari kweyongera kugira ngo umuzira yitegereze ahabwo kuba nanye nekiri kiti ne hayuwe n'umuhanda muhango ribizo biruganye ubitandika kwa biti orura rugaze n'ubasa kupaturwa iki yes so hati ntukugambira no kwa rutakwatibwe kuko mana nabasakorora ruziyo ushanga hakariya kaburijo ushanga ati cyabe kibare hakwasire umwana narara natanaka so ushanga ko kwisha kare tukugambira hati mbene hariyo n'ikikendera noza gukora ki kugira ngo umwana atakazo mu kabako ahabwo ko rwo katuru kafatiya ntarwa haniya kandi zo kushemeza kangu kugira ngo hafatiye ntandiko kuragira ngo batagamutera kwa kwarare inga bitugira ngo kwararebe cyayo kwatira umwana karara ukiri kare kwata ko kisindiki wayitegereza kugira ngo tereze umwana umugisha wojya ngo hakwatane tukabura koka kandi haniya ezo munyugunya hasi ahendera kutandikira haniya ezija hagata handaha kugira ngo wenda ntihiri kuteranira hari kura butosha okushemezibwa nibwo mubazi okushemezibwa nibwo mubazi ko kubatashemezibwe tima ni mbasa kubagambiraho haniya ko kugumana y'ikizubu cyayo nenje kuko nanakugambire aha byenda aha iyo mukundi haniya yona nebintu bikurugamo bikuza handi na munonga kabika haniya no kugira ngo ibintebyo nibibasa kuruga hibyabisheme kwa bize hibyabiri hazo muhande hibyaraba hafunde kandi byahikiriye bikwatibwe bigureshagamo bifi kubiri kufa biritekizwe cyangwa hati doctor katiza ha complications zichi ningashine bizubuki ebiruko rwomuntu wareje aniya nabantagira gwizo mbwire bwayo ningana nantagira gurize bona kibo ko taraguriza haniya icyo kubanza muje kubura ubusinge akuba neshasha na munonga at some stage neja kubuza ubusinge hore otine businge konka icya kabiri
hari iki turi kweta ubwekishaho incarceration nangwa na no mu rwa rwijoro hora ngo mutari incarcerated mu kihome is been incarcerated kibanza ngo agireyo yakwaturwayo kati to mu rwekishaho incarceration hanya yaba incarcerated ikimanza ngo ibintu byateruka yarwo mwanya gwabe gwazo mu byindi byakwaturwayo nigabasa kuba ibintu byone bintu basa kubikisha bicenda iki turi kweta momentum ninga omurjungu momentum ninga iki turi kweta preparatory fat birabeho bizeyo worya handaha nikibasa kubamara amara ninga appendix ningo ruhago ruzeyo rukwatirweyo rubeshagamo bareba rugerekizo kandi umwuka hakuzayo orura ebyo kurya tubiri kutamburage ahabwo kuba nibitambura birabomorura bishuma so ushanga twaje kituru kweta obstruction hania obstruction mbeno ugira obstruction kugira ngo ebyo kurya tubiri kuraba mu koko bisheme kuraba bu ugirekiza bayitegereza hato shanga kano itenga umushaho wo kwija kugira ngo arwiheyo sajya reba mpango complications za mpango ahabwecho so ebyo nota kwenda kwiceho nano yenda wakireba umwanya uguriko wakikoreho so ezo nizo munonga complications turi kutina kugira ngo ikintu nikikwatirwayo ubugiro busasi uburo businje ukushemezo kwaba kuri okukwijo mu rwaruro karara yekiro kimwe ningo tarareyo hinduko kushemezo ko okora mara yebiro bibiri ninga beitu god forbid nikikafuhe kitabaho ushange haniya yakwita etakukwisire kurogera ngo ukakimanya wakikora umubwire bwayo umuringo gurikwe waheza kutwegitaho program turi yebyamagara kandi turi ahandwara ya aniya twine umukugu Dr. Ombyamagara Dr. witwe byamagara Dr. Muhanji Bosco okorobwa Harsidas Children's Surgical Center ahahi former webikona barabona sitangaza ahandwareji ya aniya konka bose kondeje katsomuka humuro kace sakwa tugarukana doctor arukongera kututangaza hanshongeji ya aniya ebyamagara mbikichibo Kazire Health Products Vision Group yakuretera the new Vision Digital Experience app omuchago kutunga ebirungi omungaro zawe hati nobasa kushoma kuhurikiriza no kureba makuru agakufa munsi yawe hurikiriza kandi urebe program zawe ezori kukunda ha radios na TVs za Vision Group ibi byona nibibasika uri kukozesa esimu yawe kandi habwabusha utatire musente yona echo inokora zo musimu yawe on Play Store oronde new Vision Digital Experience app oji installing rero uguma murembe hurira nubasa kwetera bwa selfie uri kuchatinga na presenter wawe omu APG New Vision Digital Experience. We shall keep evolving. Do you believe in love? Sweet lover, I wanna look at you baby kidogo Katerina. See me tego ya Babylon. Love him now. Jakubaho, kuri jakubaho. Vama, esuraho. Amaso yashimye. This is my prayer, my prayer. Sana kusiga. Oya. Esemi ngatuza. Niwo wimbona ngatuza. Make me fall in love, darling.
darling. ebyamagara mbikitibwaho Kazire Health Products. tabaruka yo mukahumurako tukiri ahantu ari ahaniya niyo tureba ne kwateta ne garuza nkahi umuntu kaje treating water nubonere cyo butoro kuba ntureba nendo arampango munonga kurugero kutwareba nabwo eto katwikirize omukogo Muhanji Bosco agaruka tuganirire ahantu areji ya aniya. wagamba ahaniya eyo muromba omwana nabasa kusya obwire obundi yo ejindi mbwenu za haniya ezindi zone zibasa kugenda habwazo ninga ecyo muromba nicyo kiri gukora cyoka icyo muromba ahabwo yangu yo ni process yo gukora ne ikiriza umwana akure niyo gushira kugenda koka kandi nayo ine myaka yikaho ukora kwereraho ugira ngo tukwaye kukirengaho wari bo mwana yahirenze imyaka 5 kitakagenzire ninga yaba ine myaka 4 kikiri cyangu ahabwo kuba ikintu kwari kikwereka mu kiryo cyendera imyaka 4 5 kiri cyangu ugirota aha iki kiragenda koka umwana kwa kurenze 5 kitakakingire icyo bashitakikinga icyo ni kimanyisa ngo kitakabaho God forbid ko kugira kizibu kandi rimwe kizibu umwana yagira accident yagira ki aho niho hari weakness nonye tegereza uyu mwana nabasa kuba ari je atine shonga kurinde cyo bukirabe shange habaruho habaruka konka ogundi nabwo no kujya nabwo koko naragambire nabwo nikabasa kwa karika kikaze yukapatirweyo hari habo turi kureba bine haniya bakuzire nazo ni kiromba konka ijana n'imyaka 28 haburizo businge bareba habonye ngo zine shonga zabo sizindi haniyazi tizikukira kwekinga tizikukira kwekinga really nobano itenga okuyambibwa yabo ry'umwana yabo ry'umuntu mukuru. Hata Dr. Nanyina ngo twongere utumanyise je cyo kubaho cyenyine kugira ngo umwana yazarwana no mukundu gwo muromba yagumiza mu yakura amagaraje kona ay no mukundu gwo muromba and when actually eje cyo kwantu jerebanka ani awenti batakusiyo bwira kateganisa gwamo ekikubantiretera we yakora naco nikibakiriki abakukira kura bakaba basiyo nabari kuba bine nabakwa bine ebirumbu nanakugambira nti ekiri ku confusing hania no kugira ngo the smaller the defect sometimes the more the danger. Okay. Kakubakara kache kumanyisa obusasima abo kugira ngo hatiya kundi kukwata urugahoro rwanje narutaha rumwe nkatamu engari ibirindi noshanga hatiya akakankwata munonga koka kunkuba ndindi bizo birugaye so noshanga umuntu ine myaka yabire kiromba niki birugaye so shanga umuntu yakura nacho. Yes. Noreba hariho nabandi nibahise imyaka 20-23 akini ushanga hatabirehe embera ija kumureterekiza. Yes. Ushanga yakura nacho. Yes. Koka icyo tutokuchabwire. Yes. Tutokuchabwire ahabwo kuba nobo kwa bari 10 o 10 no mwaka girekizo nota kwenda bari wagirekizo. Yes. So ncyenda ohwerwe Kirikari ushanga umucyara hakakura umushakakura tene shonga ine kiromba cye imyaka 25 yagirenda hata abarwe cyamuretere kizibu bareba uyango hatariho fighting for space there hariya pressure hariyo pressure
kandi kugira ngo nibona nawe numanya ibyamagara tushaje abo kuko arahangana wari hari ibyo takushobora umuntu ije bigira azarira kuko tokwenda abariwe ngene mbabaza hango mwe zukora kugira ngo nimwe utosha bubone mbabaza arahagarizo zikora n'abashaho niba mukorera mbabazi ze munongo. Thank you very much. Tinkumanya ko rabeki okineho kahindi kugira ngo nokira kushango mucyara najya umwana wanje naraka kugira injara ahabwe kiromba eco kineka kwate ki na nenjara no kurya na nekiromba ubundi nacyo bakacyetegereza aha then tubona eco kugira ngo umwana nagire injara ahabwe kiromba nanye ndacyurireho nkakora n'inshuro konka mu bya science no bushaho twine kiri kukishobora ahabwo kuba umwana kwarya twena kutukujye byo kurya bizo mu kishanje kandi bigizo mu kishanje biguza mu bizo mu mara so kugira ngo ine kiromba atakine tikiri ko ditamininga kugira ngo yabaho kureka no kugira ngo itweni kiba kitiryo mutwe oshangwe kiromba cyatahe yindi nda oshangwa hatoga umwana nayitenga uriya yanayitenga esiyanemwe ubwo nayitengemwe n'iceka kugira ngo ayinahe yogireho hato umwana akigenda yazana yiruka umwe bona babiri bijo makagira ngo ninyendeke nijo ninyendeke umutima gukugira ngo ubashikire aho kwa inenda pangwa ayina handa hebyo kurya biri kuza koka ideally enshobora yecu umusayansa titujini koka ntumangwa abana bari active kandi abana nibagire inshara so ready ko kuba uyineteka teka yawe ko muntu utekereza ngo ni cyecu konka kitaricho. Abari minonga doctor atukutwa twababwine nkimwe twenda tubabuze burukamwe ko nawo bakaraho ubatukaro konka mwashoborera itubikiriza tamanya ngo ico kirho ndingatse wenda nisha bangu tushoborere tukabasa kwetantara indwara ya aniya umbana na nombanda bakuru kugira bene cyabasika okutetantara umbana twetantara tita kandi umbakuru twetantara tita okwetantara haniya omubana twagira ngo abana haniya enyingi nezo buzaranwa so ahabu kugira ngo nezo buzaranwa kandi kiruga ahankura yo muntu no kugira ngo iwenyera wo mwana uyireberere no mwana arebererwe okuruga hiyatandikira no kuruga hiyazaribwa kugira ngo yaba eryende chebeze ndejo irya nkoko shemeye kurya kugira ngo umwana azarwe aryo mwana mu muringo gumwana ushyikire bakugira ngo ibyabashaho turi kubahabura botanywe cyo taryeki waza kuri wabo inenda oyinembazi yo kurya ni cyendo gihomusha kugira mbone enda ekuro muringo gurige umwana akara yo muringo gurigwe konka kikuma sana wabikora tarije konka no bawagezaho uko muntu kugira ngo wakore cyawe umwana yazarwa konka no bwakuze no bwakukorasyo noza kushagara habana barazarwa ibintu hane utere cyo kucikorera icyo kubasa kucikorera no kugira ngo kujetantara ugitange bukirikare shemezwe bukirikare etakabire pango umubanta bakuru na mwono baso utagira icyo wakora ahabwo kube bitwagambaho umwe n'ibintu biri kuyija utabyesiri nke bikongera pressure mu nda twagamba nka prostate nko mutoro korora munonga umuto kushanga abire umutima ibyo no baso utabyetanta wareba koka yayizire best prevention no kugira ngo treat it ale dijanja bise bukirikare etaka renjiri ati doctor ninjya twahikamuherwa program eji shabangu abantu baherezo buhabuzi bwabo bahamuheru kandi ogaracha basinde abatureba muri iki program we bari munonga amagaraga ogafeho tugire omuze murungi munonga obwo kuza kureba umushaho aha bintu byo tari kushoborokerwa ahabwo kuba okwetantara
ni kukiro kutambirwa icyo mujuru yagize ngo prevention is better than cure kandi ureke kutinda kugira ngo nazo mushaho nizakana bazakushemezerwa ati bya buri kiburwire bwona niwetenga kushemezerwa kuko wana ukwetenga utakwetenga umushashe nuko nakikugambira ikintu cyo rukwetenga kandi ikindi kuko nabagambire we treat and God heals kugira ngo buri kimwe cyona tubisha kukishoborokerwa kuko mushaho we n'uwamazima ashema kwa nakushobore cyakushoborokerwa icyatashoborokirwa akakikugambira kugira ngo twena twetegereza amagara gitugafeho tureba abashaho kugira ngo twebwe umuringogo ahandi mwebare munongo kutureba mwebare munonga okuguma muronitwe okubasa kurangutwa amanyamagara gito twakubasa kugajanjaba okutwakubasa kwerinda ndwara zitari zimwe na zimwe n'ebindi byona ebikwate n'amagara gito konkamwe twashika hambujiro ya program eji abantu bagikusyaho abarukutama kasente naba Kazire Health Products bine byo kunywa birungi munonga ebirukuruga ombinte biturukose byite bya butosha ebitariye bye bigisagisiremo binte bitarumwe namwe ukashanga amagara gitu agataha kabi nabwo cyo korese byo kunywa ebyo yaba Kazire Health Products bine ka Power Tonic bine ka Red Tonic nebindi byona kandi bishango maduka gono mwihanga kana ngwana za supermarkets zona ezitwine omwihanga Munchirize mpendera program eji omuhereza nabandi Chobutungi Charity kandi program yaberi eyebyamagara ni nsima timu yona eyinakora nayo kora program eji yabaho tureba nenyansya mukama benimwe ebyamagara byambe kukibaho Kazire Health Products